Kum sang ni som ni pani April ni som Sunday ania Rainbow Mizo Channel clear tu zong zong te chubai ule Russia in Ukraine arun nakal zela Donbass region vela in baina anasato viewna in baina lian thamjok lo thleng mai turatan rampan ni te hian in buat saina an kalpui ve mek zelbok ane Ukraine se pai thata chu frontline in tarin Russian se pai te lo ma chon turin hanin pai to lea voin lama report atanga halandan chuan Ukrainian volunteer anram veng him tura civilian in peta chuan ralthom humin frontline Russian se pai te lo ma chon turin in buat saina an kalpui mek boka heng volunteer te hi Ukraine mi mai baka ramsang tranga Ukraine tranpui tura lut te an hlom boka ama Ukraine ramchunga indona danglo thleng to zonga khachuan heng volunteer te hian Ukraine se pai tan hunga hian tran hun khoin Ukraine se pai te hi anlo pui thina ma se Donbass region le mun sang eastern Ukraine chevela Russian se pai ten anep nam huna chuan ral matonga anding don ani ti an puanga chutiam tur chuan ral matonga thon lu mek ani bok ni in report ani heng volunteer te hi an thanem hlani in report ania Donbass region baka hian eastern Ukraine mun sanga ral matonga anom don ani ti an puang bok ani voin chunlama khan Indian National News Agency Z News in han report dan chuan President Vladimir Putin chuan Kiev ko puilak tuma abaina lo chamna lian tak mai ato ta ka wangin Russian sipaite command turin Army General Thar arwatani President Vladimir Putin hian General Tharatana arwathi Alexander Vornikov ania Russia Southern Military District ka commander ne turin ruat ania Russian President Vladimir Putin chuan General Vornikov hian akai hroinan huaya Russian sipaita chuan chak takin Ukraine ramchunga mission han kalpui mek chu lotling takin alan chuak thuai don ani ati Russia Southern Military District ka commander hani baka hian General Alexander Vornikov hi Russia in Ukraine arun nabi ka hian Theater Commander of Russia Military Campaign in Ukraine tin amingwa ania Russia in Ukraine harun nabi ka hian Russian sipai zongjong zinga hautulu bera atang dona report thren khata tranga alandan chuan Russia hian Ukraine ramchunga harsatna atomek le buaina athlen te po hi azawaya chinfel thuai atum dona mei ni ko hi victory day ania chuchu indo pui panhina hun lai khan Russia in Germany anram chunga lo lut chu nasataka an bailet nuwa khovel ram sang ten antran puina baka US ngai poi nasataka hatran puina wangin Russia chuan nena changin anram chunga tangin German sipai ta chu anum chuakta ani khamini khriat rangna tan khan mei ni ko hi kumtinin victory day tin an mang thrina kumina po hian mei ni ko athlen ma ngai hian Russian sipai ta chuan nena an chan ngai theina turin Ukraine runa bai pui athak mek na chu lotling takin hlen chua antum don ni in voin khan an report bok ani Indian National News Agency tho The Times of India point Russian sipai ho tulu tele sipai officer tam tak ta chu nasa takin sik soi ani thu an reporta The Times of India hian an report dan chuan Alexander Vornikov chu Russian President Vladimir Putin chuan General nina appointment hapea Ukraine indona tulzola hian commander ho tulu ber ani dona Alexander Vornikov hi Syria ramchunga Western ramsang ten ralthuam anthon lua Syria tulchung boina wanga in baina athen lai khan Syria ramchunga Western ho ralthuam tam takta tichia experience thatak mai lo nei to ania Syria ramchunga Russia in mission akal pui to zonga po lotlin na ro pui takle chuan tak mai anayani antibok haiwang hian Ukraine ramchunga Russian sipaitan operation hankal pui mek na hian ho tulu berni na changin Syria ramchunga Western ho ralthum laka him taka aum thaidan le lotlin na sang tak mai achan thayawangin Ukraine ramchunga po hian Western ralthum chi sang te machon turin President Vladimir Putin chuan athang chuakani tin an report bok ani hetiang hian Ukraine lampang le Russia lampang te hi inbuat saina ankal pui chhaumuk mupranga indona hilian thamtakin hala thlengdon chawni in ahriata Western ramsang te point ralthum chi sang Ukraine tranpuina tur hian anthon lut mek boka voin lama khan Britain chuan thu chua an siama
anti-aircraft missile system thanem tham tak mai chu thon lu me kani antia heiba ka hian anti-tank missile zariat zat mai thon lu ani boka Britain hian armor vehicle chi hrang te po Ukraine ram chunga hian tam tham tak mai an thon lut bok ani heng jong hi British in ama Ukraine alo tran pui to na khani lowin nimin inrinia khan British Prime Minister Boris Johnson chuan Kyiv khopui atlo thut maya heta hian Ukraine President Volodymyr Zelensky nen an har sarna chungchang te an soiduna British Prime Minister Boris Johnson hian President Volodymyr Zelensky hian ral thum chakjok an mamo thu au puiranga wangin eng angral thum chiange an mamo ti te soihona an naya mai chana nge Ukraine President Volodymyr Zelensky le British Prime Minister Boris Johnson ten in biakna an naya wang hian Ukraine sipai te tranpuina turatan hian rom manna mu maljok an siam ta ni in an reporta Ukraine tranpuina tur hian British sarkar chuan military lama an tranpuina mai baka sumle paya tranpuina po thanem tham tak mai siam ani tur thu atiam bok ani hetilai hian Slovakia ramatrangin Ukraine chuan tranpuina adong boka Slovakia hian Russian kutchuak S-300 long range air defense system chu enge muzat apeni ti an reporta Slovakia top official in a report dan chuan Ukraine ram chunga hian Russia chuan rong takin civil mi te chena mun ma te bomle rocket chi rang mangin abei thina leilama silai manga hanin kana muna civil mi ten nunna anchan ngai lawa mase rocket le missile manga anbeina te air strike kan nei truma boman thak te wangin civil mi tam takin nunna anchan pha chu wang chuan Ukraine van bo rok te ven him ani thaina turle Ukraine mi puite ven him na turen S-300 hi Ukraine tranpuina tan kan pe ni atia Russia chuan ama kutchuak ngai long range S-300 air defense system chu ama chon angai don toa S-300 hi Russia siam ania na atho thaidan zong po Russia chuan chiang takin aria van bo rok lamatranga Ukraine an bai thinna har satna lian tak an to phadonani atibo The Times of India hian an report zuidanin Western analyst hotele European intelligence official ta chuan an rin danin President Vladimir Putin hian Russia in Ukraine arun na hi kumin meini kwa atlen ma hian lotling takin len chua felvek atum don ni in an ria ti chuan indo pui panni na Soviet Union in ne na an chan ni meini kwa hian victory speech anai dona meini kwa thucha asai huna hian Ukraine ram an run na hian nenan changta ni ti hi puantel man atum don ani antia chutiang tur chuan indo na hi buat sain ruam hanna tam tak asiama sipai ho tulal tak tak te po nasa takin asik soyani antibok The Times of India hian an report zeldan chuan Ukraine ram chung mun ranga Russian sipai ta chu an zavain nudovek anitoa Donbass region le ache vela hian Russian sipai zong ta chu insorbing turin Moscow chuan thu chu asiama President Vladimir Putin hian Kyiv khopui lak tuma an beina lo chamna lian tak ato angkha tole atum tolawa Donbass region a hian ne na achan na turani chuan engma poisak anei to don lawani antia Kramatorsk khopuya rail station abeina wangringot po khan civil mi tam takin nunna anchana liam tur mi zatam tak anom boka Ukraine mi puita chuan laule thabar takin Kramatorsk khopui hi anchua sana Russian sipai ten Kramatorsk khopuya rail station anbai nuwa khan voin thleng khan Ukraine civilian he khopuya tranga ral tlan zong ta chu khriat thai china mi sangruk zaruk antling toa chu ama he khopuya tranga ral tlan chuak to mitam takte telawin rail station Russia in anbai nuwa ral tlan te chau ani thu an report bok ani Khovel media rang ta chuan Kramatorsk khopui hi Russian sipai ten anbai ani tin an puang deuh veka Mashe Russia sarkar le Russian media rang te ro chuan Russia ti ani lo thu an puang ve thunga Kramatorsk khopuya rail chol mun beina khan Russian sipai ta chuan in nam hnoina an nei lawa Ukraine hian Russia ti ming chen na turle Khovelin Russia chu ayan dan adang lam theina turin an ram chunga hetiang thil hi athlen tirani tin an pulet ani Mashe Kramatorsk khopuya rail chol munale ache vela hian Ukrainian engtiklai ma hala lei ngai lo Russian kutchuak rocket puak ke themte tam tak mu ani thu an report thung ani
Russian news agency TASS News in voin lama report an pek dan chuan Ukraine sipai ta chuan Mariupol khopui chunga nasataka silai an me puawangin civilian som chuangin hliamna takmai an tuara Donetsk People Republic roi tu ten han report dan chuan Mariupol khopui chunga Ukraine sipai ten silai nasataka an me puawang hian Mariupol khopui chunga hian civilian som pathum velin hliamna takmai an tuarani antia Mariupol khopui chunga hian Ukraine sipai ta chuan civil mi te an tamna hmuna in kana an chok chuaka Ukraine sipai ta hian tuntruma in kana an cho chuaba ka hian Mariupol khopui chunga hian trum tam tak mai civil mi te tamna hmuna Russian sipai ta chu puak thai thil chu hrang hrang nen min bai thina Mariupol khopui chunga chiana tam tak thlen tu chu Russian sipai ta nilawin Ukraine sipai ta jingami Azov battalion te an ni thu an report bok TASS News Agency hian an report zeldan chuan Russia chuan Ukraine ram chunga hian mipui ta tranpui na turin thil tam tak athon lut toa Russia National Defense Management Center in thuchua an siam dan chuan tunthla March ni nulama tangkhan Russia in Ukraine ram chunga mipui ta tranpui na turatana nitin mamo thil essential commodities chi hrang hrang ta chu tunthleng hian ton sing khat chuang zat mai an thon lut to ni ti an puanga Donetsk le Luhansk People Republic ten an opna hnuaya an da mek mun tam taka trangin mipuite an himjok na turin mipuite thir chua na chu thoreng ani thu an puang boka indona chua ma Ukraine sarkarin a opchin Kherson region chunga ringot po hian nitin mamo essential chi hrang hrang le damdoi lamte le eile in turlam chi hrang hrang te chu civil mi te tan Russian sarkar chuan sipai te kaltlangin darkar som ni pali kalta chunga ringot po khan tonja som ko le pasari an thon lutani ti an puang bok in puchet ton na athleng chhomek ani deuh bera Ukraine lamve thung chuan Kherson city tele Mariupol khopuya ta hian Russian sipai ta chuan kar tam tak chung an hual be to nuwa cholam chi reng reng le damdoi manga in en kolna tur tele tui supply jong jong te po anti top sakveka heng khopuya cheng te tan hian hunrei tak chung harsat na lian tak mai an siam sak toa mipuite heng khopuya tranga lak chua mun him lama thiar chua po rem tilawin in thiar chuana kalpuina chi hrang hranga harsat na siamin bom mangte in han bei pokani tin han report ve thung ani hetianga in puton na athen chokmek lai hian voin lama khan Al Jazeera in han report dan chuan Russian sipai ten Kiev khopui an hualaya an opna hnuaya anda Kiev khopui dai fem om Buzova khuwa chuan Russian sipai ten an ka hlum le an tha tak a hu hawa an phum khom na mun chu mu chua ani thu an reporta Buzova hi kan soyang khan Kiev khopui dai fem loka om thingtlang kho pakhat ania he khuwa an ho tulu Taras Didich chuan ha report danin Russian sipai ta chu helai mun atang hian Ukraine sipai ten an nor chuan nuwa Ukraine sipai ta chuan obzui ngalin khopum pui hual hian anin ram ngala Buzova khuwa hi Russian sipai te laka ahim ta ti chiang taka hriat ani nuwa nunna chanjat te chut ania ma se civil mi anom na chin hriat lo tam tak anom ta ka wangin azon na chu tho ania nasataka anzon nuwa Buzova khuwa petrol station bulloka hian ahu hoin heng mi anom na chin hriat lo te hi an lo phum vekani atia than khur thuk lo taka lain an mi tha ta chu ahu hoin an phuma ruang an phum nam huna hian in phum dan pa ngai anga in phum po ani lowa in ko kalnai nuain mihring taksa ta chu an mu thu a reporta Russian sipai ten an tha nian soi civilian nunna chan le hetianga ahu hawa an phum jong jong ta hi Buzova khuwa hian an tam hlenin asoya chanchin kan buat sailai hian Buzova mass grave anti ahu hawa an phum nam huna hian mieng za chiange an phum ti hi hriat thai alani lawa Buzova khuwa an hroi tulu Taras Didichian Buzova khuwa hi thakhat don mai Russian sipai te khan anop na hnuaya anda khochunga hian an du duin khati hun chung jong khan an cheya mithi ruang ta hi nasataka achiatlom to wangin mieng za chiange ti chu hriat chian thai ani rilawa ma se hemas grafa hian engza chiange an phum ti hi chiangkwang takin confirm ani thuayang atibok Buzova khuwa in thana rap thak tak mai athlen ba ka hian khochunga mun poi mole building tha tele facilities an nei tha tak tak ta chu
Russian sipai ta chuan anti chiat sak vekani ti a soi boka Russian sipai tan station atana Buzova khuwa anman chung jong khan thil ti hre an nei lowa Russian sipai tan kho chunga thil anti chiat jong jong te hi a hlutna anga chut chuan za somriat vel zat chu Buzova kho chunga thil hi anti chiani atibok Buzova thingtang khuwa mass grave a hu hawa in phumna an mu chua thu an report hun hi voin chanu dar ni vel kha ani ole khati jong kha tuntrumata chanchin thar kan buat sai thaite nile phot sela Rainbow Mizo Channel hian chanchin thar dang nen dam takin kanin tongle thau don nia